Ni barabara ya Kimbo Matangi Junction mwena wa Theta, gicigo kia ubunge kia Juja, kaunti ya Kiambu, kuria kwa ihinda iraya aikari a gicigo giki makoretwo magithinika kumana na guthuka kwayo. Maya mahanikite riri ruhonge rwa borithi rurutite mukana wa matura 10 guku kaunti-ini ya Nairobi kugumirwo ni muiyuro wa mai kumana na mbura nene iria irathandana. Kuringana na ndumiriri kuma kuri ruhonge rwa borithi, mamwe ma matura maria mari ugwati-ini munene ni hamwe na Nairobi, Mathare, Ngong'u, Kamiti na Athi River. Kuringana na aikari a itura riri ria Theta, makoretwo magiteta makienda mathondekerwo barabara ino, indi mateta mao matitangikagirwo, undu uria utumite biacara ciao itharare, nao ene ngari magathie na mbere ona gutara hathara thutha wa ngari ciao guthukangio. Twenda tuthondekerwo bara ino yothe nundu wa gukua magari, na ngari ni cirakwama muno, nako ni ta wira ndirigite kuhingura wira haria nundu wa bara guthuka na imurera Matangi Kimbo. Ni twenda tu uteithio wa Matangi na ruto moke matuthondekere bara. Ni turathinika muno, taru ndina wiki igiri itari ndendia, nyendagia smoki na niho hare nyendagiria hare utuke tuthondekerwo bara. Ni mongereire kuga ati ona thengia wa President William Ruto gukorwo ameriire barabara ino ni gukorwo igithondekwo hindi ya icera riake Juja mweri muhetuku, gutire dalili cia ati waki wa barabara ino ni gukorwo ukiambiriria ica ikuhi. Na njikarite guku kindu miaka 20 no bara ino ni thuku piu. Indigi Ruto ni arokite araria uhoro wa bara ino, aragwa ni guthondeka next week, no aratinda gitwira maundu ma Singapore. Na maundu ma Singapore niwa ndirona ta Singapore ni singi hapo, na ni mane turasingi hapo na ni uru. No riu tondu ni tumenyete ura tugwika turenda kuoria wa Matangi akwa ni arenda gitindingi kana ni arenda gwatuhoya kura ni aturole mwena wa bara. Oho ni moritie atongoria kwaga kuhura uteti na barabara ino, makiuria thirikari kumathondekera barabara ino niguo kugacirithia miturire yao. Na thina uria tuoneire bara ino ya Matangi Kimbo Matangi Junction ni thina muru. Ni turera atongoria guku gwitu maconoke na maconoke. Riu uyu ni murigo haria turathie, ngari ndingihota kugira haria uri, turaugira na moko to ngari ndingihota kugera. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Ngoci wa Njuguna.